Waning Nabi Wasana ngaudakin indik perlinggan hidup betaro sami iri kirim pusa wantah Nabi Wasana sane muaste ramehanan inggih punika Rawana Sugro Pukulun Anoman Sugariwo Nalo Nilo Sempati Jambawanta muasane tios-tiosan. Waning Nabi Wasana ngaudakin indik perlinggan hidup betaro sami iri kirim pusa wantah Nabi Wasana sane muaste ramehanan inggih punika Rawana Sugro Pukulun Anoman Sugariwo Nalo Nilo Sempati Jambawanta muasane tios-tiosan. Asa punika pemargina indik ngodakin pralingga riki ring pusah duaning riki ring pusah sane melinggih sapunika. Bagus.
titiang wantah manti pina ko penglingsir puniki ri kawentana ring jaga sulan titiang jago nguningayam indek proses pemargin pemecikan pelawatan hidup daro utamane indek kawentanan parwe sane wenten di kiring jagat desa adat sulan. Indek proses punika atur ningayang titiang dokerien minakadi pelawatan parwo puniki sampun nanen ngadag dados arcelingel ringgalah puniki raris antuk kesemulukan karame ringgalah puniki raris kebecikan minakadi pelawatan parwo puniki sane wenten ringajang punika ngerinin rikanjakan budo kliwon pang punika ida sampun kelingihan ring tapakan keluar punika minakadi pelawatane sami dadosne purun raris minakadi wenten kadi penglingsir puri kadi linggih ida duagong pinaka pengawit rikanjakan ida memargiang napi wastane pemarging saking rin ida ngelukar minakadi gelung-gelungan pelawatan sami ngerinin ida ngelukar indik cet-cet punika gumantene saking kramo mepinunas ida duagong mande ngerinin disampun raris kerinin antuk ida duagong kelanturan raris indek komargi napi wastane nyerpis napi jeluwire ngantos ngecet punika kesarangin raris ring pengayah minakadi wenten undagi saking waya saking tangan pekan puniki kewentenane tur kesarangin raris antuk Druno druni utawi Druno 16 ane gumanti kedua antuk kewentana riki ring desa adat sulan punika akehne Druno punika 16 punika kawasaning Druno 16.
Manti sejarah rameanan iki saking kudang apa titiang tenampun uning saking dumun puniki sampun wenten puniki. Kita saning hariani napi wastana sane murupa Pralingga Sugariwo nalo nilo sane tio sane ten wenten uning sane paling lingsir puniki tak kene ten wenten uning jang sampun wenten. Cuma napi wastana miaro kewantan odake yen sapunika. Napi wastana nyerpes ngelungan napi luwire kento. Amonika indek perobio gumantene perobio sami punika wantah wenten saking punio utawi dana punio kramo punika sami. Mungkin indek kawentanan titiang aturun ngayang indek pemargi mencikang pelawatan paru. Sane mangkin indek napi wastane sane kebecika wantah gumanti kadi pelawatan parwo utawi wayang wong sane sampun kelotah kederbe entuk jaga titiang riki ring silan sane sampun kelotah keng rien kebiasa punika taler menawi aksi taler wenten kadi pelawatan urun titiang midastayang kadi rangdo riantokan dereng wawu kebecikan punika purun titiang rasa ngrangdo utawi durga puniki wantah gumantene kawentanae taler saking rien punika sane mangkin sepisanan titiang mecikang mina tadi rangdo punika wenten malih papat punika. Nah napi temawina titiang mecikang niki dumun rianto titiang taler nyungsung mina tadi petapakan kadi warung rangdo punika pemargine sampun dimenang kebecikan sane mungkin iki sampun diantokan sampun saking turun temurun gumanten titiang dados seniman regenerasi muda gumanten titiang wantah mangdos sider haris titiang ngelanturan minakadi seni lan budaya indek parwo utawi wayang wong sane keloktah iki kadi sapunika.